Мына тугандар, мына ушул тай сатып алынып турат. Тойго дейт буйса. Мына ушул бүт токундары менен алыптыр. Токундарын эми эсептейт. Асына минип эми жүрөт. Эми минип окшойт бул а? Жаңа. Жаңа эле минип аткан. Тойго кетти буйса. 35 да? 35 миң сомго сатып алып турмун тай тугандар. Эркек бургачыбы? Эркек тай кетти. Жаңы минилипти. Ana tuğanlar bugün 20 noyabr 2021 jыл Куршап мал базарындабыз. Бүгүнкү чарышта жылкы бей байталдарды тартып көрсөтөбүз. Канча болот бул? 100 миң сом кеми бар. Жашыты. Бышты экен туғандар. 100 миң сом кеми бар экен. Көрүңүздөр. Канча болот экен бул? 70 миң сом. Жашы Кататай екен туғандар, 70 миң сомдон болот экен. Караңыздар. Кайерден келдим кім? Отсадырдын Кататай екен. Караңыздар. Мингенде канча болду минип жүргөнүңө? 1 ай болуптур. 1 айдан бери багып минип жүрөбүз дейт. Канча болот ака? 150 кем бар. Жашычы? Кунан екен туғандар. 150 миң сом кем бар экен мына. Суратчабы? Канча берди? 90 130 бербедим дейт мына. Кунанга. Алышкатар. Ассаламу алейкум. Дайын суганасыз. Канча досуз? Канча досуз? 170 кеми бар. Жашычы? Бышты экен тугандар. 170 миң сом кеми бар деп кетти мына ушул быштыны караңыздар. Улак үйрүнө болдек. Деймби? Жаш. Тапташ керек быштыны. Кайсы малда? Kaç olur da? 150 ming. Jashıcha? 3 asy. Ulağı? Ulağı yürü var. Takaga. Bari da konu deyetme. 150 ming kemi var ötken. Şundanday. Orta eken. Görünsür. Bu kara kança oldu da? 110 ming. 110 ming. Jashıcha? Bundan eken tuğanlar. 110 ming som kemi var ötken. Görseyin hazır. Katar gitti az birse. Nazın aşın sırayla. Kança oldu da tatlı? 200. 200 ming som. Jaşı? Bıştı. Bıştı eken tuğanlar. 200 ming som oldu eken. Kaysı canın bıştısı da? Alga. Alganın bıştısı eken da. Üstten. Nomer ayıp olsa bakalım. Bıştığa kızı falanlar olsa. Nomer? Nomer ver. 0220. 220 menen. 63 45 99. 63 45 99 nomerine baylanışızlar. Den soluk jeçişleri. Jeçişleri öte sonuna zınk geldi. Var yok değil. Pardon dedi. Hazır mı? Kiyinki mınavşın sırayla. Kança oldu da bu? Bıştı. Kança oldu? 120 ming som sırada az etine bıştığa. Görünsür. Bunun den solukları, jeçişleri. Bari жақсы deydi den soluklarına. Görünsür. 120. Номеріңді айтып болсаңар, сұрақ болса 501 01 99 65 номеріне байланысасыздар бұға. Алышқатар, оны тарттық кен. Сіз тарттық ба ға? Тарттық ба? Қанша өтесіңар? 150 миң сом. Жақсы те? 5 асы екен. Улаға қандай? Чауылған мы? Улаға чауылған. Көріңіздер, 5 асы аткен. Формасы дағы жақсы кен бұроқына. Kaç oldu tukan bul? 100. Yaşıca? Buna ne eken? 100 ming som kemi vardı ötken buna. 100 ming deydi buna. Hazır biz bu жақта bey baytalдар көтөлү. Тайлара кандай болот экен бүгүн? Мына атты көрүңүздөр. Мына жаш экен. Ассаламу алейкум. Ат канча додосуң? 120. Жашычы? Жаңасы ба? Жаңасы екен. 120 миң сом екен. Улақа үйретіш керек. Улақа жүгіреді азмаз. Улақа жүгіреді деп көрсе дейді. Дағы жақшы үйрет таптасаңыздар, болот екен. 120 миң сом кеми бар дейді. Артынан да көріңіздер. Чақанырақ. Ака номеріңізді айтып қойсыз бұл қызығып қалғандар болса? 559 68 88 45 номеріне байланыс жастарына ушул ат боюнча.
Görürsüler. Şu kadar emi. Belki. Kaç oldu da ki? Kaç oldu? Ha? 70 oldu ki. Gerçekten bıştı aytalı. Bıştı aytalı kendine. 70 bin dolar kendine. Şunu bağlatacağım. Kaç verdi o? Kaç verdi? 85 verdi. Alarmanda. 85 verdi şu beyge. Soda oltatken semiz eken biroq. Noşuğa 85 so'm hozir berib soda olatken. Qanchadan bo'ldi aka aytildi? 65 dan. Ha, erkeklar bular. Kalta taylar onda. Yo'q, bundan bo'lib qoldi bu. Bundan bo'lib qolibdir. 65 so'mdan kemi vardı odatken ularda. Qanchadan bo'ldi aka bular? Qaysi? Ha, cho'ng. Erkek burgachi bu? Baytal ekan, 55 ming so'm kem vardı ekan. Naq kishiga icha. 50 ming. Erkek 50 ming so'm ekan bunda. Ko'rasiz. Yaxshi. Qancha bo'ladi ekan? 60 totasi. Baytal? Bishti baytal ekan. Qancha suradi? Bağlasatma. Bağlatava. Az bağlatken. İşte pataşlar çıktı da tamam. Qancha dedi sava? 120. 120. Ha, kunan mı bol? Kunan ekan. 120 ming so'm kem vardı odatda. Parodası? Parodası Karabay. Karabayır deydi. Densoluk jevişleri var. Jevişi garanti. Jevişlerine garanti deydi. Yaxşı kunan ekan. Qaysi yerni kunani? Qaysi yerdan keldi? Karataş. Karataş aydık ötden. Ha. Numarını aytib qo'ying, qiziq falanlar bo'lsa. Numarim 70 mi? 70 mingdan 28 78 60. 28 78 65 61 nomerine байланышсыздар ушул кунан боюнча антмандарына. Жакшы өспүрүнгөн бул дагы ана. Канча бар экен баба мындай? Жөндүрөк айткан. Эм келишип калсак 100 тегерегине бүтүрөбүз. Келишип калсак 100 тегерегине бүтүрөбүз, кудай каласа. Канча болот бул? 100. Kaç atman be? İşte bu. Ha, bıştı aytalı. Bıştı aytalı ekan tuanlar. Ha, 100 bin so'm kemi vardı ekan unda. Semiz ekan. Tufsa jazzatı deydi. Ana shunday. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sekinaz. Qancha oldi pulda? 60. Kalta tay. Erkek burg'ach? Erkek. Qancha so'radi? 48. 48 deydilar. Hava, emi aytilgan bo'lsan tushadi-da, kamit o'tirib. Shuni o'tashda, hava. Qancha oldi ekan? Bağıllek hazır geldi. Siz baq o'ylak o'zingiz daga. Men o'zim 95 ming. 95 ming so'm kem vardı o'tgan bundan. Bu Sen qaysini bilasan? Baytuva. Baytuva. Tug'am to'ylak. Bishti aytib olib qoltirdin-da? Ha? Yaşı. Yok, yaşı ikili turdu. Ha, ikili. Şunu aytam da, to'ylak desam to'ylakda. YouTube'dan Baytuvadan. Qancha oldi? Ha, Qancha oldi bu? Tay. 41,5 ming. 41,5 qullu açat bazar. Berbedingiz. Urgacha? Erkek ekan. Nerga eng kichik tay ketdi, asfalt qancha oldi ekan? Yo'q, tay qancha oldi? Ha? 20 ming so'm. Urgacha erkek be? Erkek ekan qo'limdan. Sog'rinni qilib. Nasıl görünsün. Kaçadan bo'ldi? 3'dan. Tegizlar. Erkekler? Erkek urgaç. Qaysi narxi urgachi va? Narxi erkek, narxi urgachi. 60 dan o'tgan. Kaç oldu sava? 27. Kemi var dağı. Urgaç erkek mi? Erkek tay ekan bunlardan. 27 ming so'm kem vardı o'tgan bunda. Boshqalar so'ydi. Qancha oladi bu? 21 ming so'm kemi var ekan bunda tayni. Urgaç erkek mi? Erkek tay ekan bunlardan. Qancha oladi bu semiz tay? 60 kemi var. Erkek mi? Erkek tay ekan bunlardan. Semiz ekan canlar. 60 ming kemi vardı ekan. Juda Rüderak bulup ketdi deyim de. Hazır görölçü. Tayda qancha olsa? 35 ming so'm o'tgan. Urgaç erkek mi?
35 mi so'm o'tgan. Urg'och erkegim. Pay aldı şöyle etsem. Çoğun tayda kançada olsa? Şuradaydı 65'te otan. 65. Kemi var. Erkek bir urg'och ku? Erkek tay ekan ben. 65 mi so'm kemi var deydi. Kaç oldu taylar? Daha geldin mi? 35 atam. 35 mi so'm? Urg'och erkek mi? Urg'och. 20'ga vermeydi. Siz 20 sordunuz. 21 verdi vermeydi deydi. Az keyingisini avam qilsaychi. Ava qanchada o'tasiz buni? 35'te otan. 35. Erkek urg'och bu? Erkek ekan tuğanlar. Qancha so'radi u? Ayarda bir 26 verdi. 26 verdiler, beri verdim dedi yaktan girip atıp. Ne göre söz. Tay kaç olur? 30 bin. Erkek bir kaç o? Erkek tay gel. 30 bin keyim vardı eken. Sıraştı yok ha? Sıraylık. Sıraylık değil. Kaç olur tay? 25 bin son. Erkek bir kaç o? Erkek tay eken. 25 bin son keyimi vardı eken. Bunlar taylar kaçadan mı? Ne yapalım? Bu 50. 50 bin son. Erkek mi kaçıyor? Erkek. Erkek tayken. 50 bin kemi vardı etmin. Görünüzler. Kadar da olsa. Kaç olur tayken? Haydi 30 bin oldu. 30 bin. Erkek mi kaçıyor? Milyondun kızı olur. Ne veresin? Milyondun ne verese. Kızdan eken de. Kız eken. Kız eken. Kız boyunca. Kaçığa vermez eken? 24 bin euro. 24 binge belli belli. Görünüzler az. Tegizini qaranızlar. Öte yaxşı ekan gündə bir daha. Kaç verdi adam? 41 bin so'm berib o'tgan. Urg'och erkek mi? Urg'ochga. 41 bin berib o'tadi, soda bo'ladi ekan. Bu sulular qanchadan bo'ladi aka? 65'ten de otam 3 eten. 65 3 eteng. Urg'ochlar erkekler. Erkek. 3 eteng. 3 eteng erkekler ekan. Tüktöring qaranızlar, tap toza ekan tuğanlar. Demesi qanchadan so'radi aka? So'radi u. Hazır geldim. Hazır geldiniz. Hazırla geldik deytine üçön. Görünüzler. Biroq şunda mı sevimizagı çoğ-çoğ. Yaxşı memlerken. Hayırlar. Kaça doğrusu? 75. 75. Kunan mı? Kunan eken 75 bin so'm kemi vardı eken. Bu paradası özünün Karabayır paradağı kunan eken tuğanlar. Suraştı mı bazar? 61'ge bermediniz. 61 bin suradı bermedim deydi. Yaxşı sodanız versin. Mına şunday ağalar. Bugünkü bazar şunday oladat. Özgü kuşapta. Buyursa biz қолдан келишинче тартып көрсөткөн аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга каттал электер подписка кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар. Бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.